Yksi. Tanse. Alles koniin sigasun. Ja we nehiawan umaka we pikskoyan maga askonga aga asimon san moi kitsna we got seksoman tuten kahkioga nehiawan gat mon aya tanse igi se matita ano max na mageon uta units kapuni kutenia Albert Ruby Cardinal kisigasok ninigikak nemusumpan patis Cardinal kisigaso evano kumpan Jemima Cardinal kisigaso nigawi evane onigiva ego nemusumpan kotak Zacchaeus Cardinal kisigaso ego no kumpan Alice Cardinal maka dejerly ikisigaso nisto aya nemusumpan patis Cardinal ki matiks na mageo kayas nantoya 1960s, late 1960s uta day school satellite ki matiks na mageo eginto atsa mutman eginto negio atsa mutmana ekto titwiku na manoma aya kis negio yan egi akam mitman kakam ksna maksian egawi gats kapuyo yan ekto sigu na manom negio yan kakweks na magian Isaiah atit kiano kimigusno utautikiteina kikwamina kipikswona tansikis nehiawea tansiki kikwai katuta mahoma ka matsia kikwai katoskatama ka matsia ektouti migusia ego hauyak kipapikskwatkono Iapsisia huhte kipikskwaattogonoman ktakam kisknaamagonoman tanse kispmatsia ego nemusum nginakattamak ego haya 1975 ngiwanhau ego nemusum ego expi haya etagoakik Gimatiks na magan Gimati tanaya teacher aidenstam Gihaigo nute St. Paul eko haya ekta gimatiks na magan moista siseko gintoks na maksen haya Mascotis College ngitutan kaksna magian nehiaweon maka Msimuesta sego 1990, 91, 92, 93 ektega kintoks na makusian Mascotis College kakwek skaitama naiwag nehiawewen tansikis masnahame tansikis apati tatak peganak ego kipikswonno tansikis kisnamake kipikswonno nehiawewen Expiotoma gimatatoskan kanehiawe puguitengi pamatoskan ekte hobima peko gihatoskan 1995 96 pagakam ektega ginto atoskan egisitanan manehiawe nektenginto atoskan Ekteuia teacher aidenki haikaun maga minaya astingi ksnamagan giwi tsihauga ya kutaka uksnamage uktansikis ksnamage tseknehiaweon eko haya uteminaya speden ki hatoskan Satellite Christian School ki sigateon maskuga ki atoskeante ekteminan kiksnamagan nehiaweon Aya, japsisis te kohte,
kindergarten skoja grade 9 kiam tatahti ei mitaatsikin kiksnaa mua uksko. Ektohutse ja ute Saskatchewan kiisse pohtaan natsiomina 2003 ektengin to wiikinaan ekohaja ekteheko ei hajajan ki koetsem kaun mahte ja university kaksna magian ton ki son expihaja ja ekte hajatsik ni sono aku maganak eko ei viittamautsik Universities of Saskatchewan into nawatsik ojakaks naamagid. So ekteminingin toks naamagan 2003 utse isko 2008 ngiks naamagan ekte. Ektotsika ongi pegi webtsin uta onitska puunikse egihaja. Nuhte wahuitsewak nuah kumaganak tun mitse tegi wane haya ke kekspi kamigo haya ja anute Saskatchewan tun haya nuah kumaganak mitse tegi paapun matsistik eksan mangi pegi wane nuhte wahuitsewak kuta enuhte haya ja anuta umanigena eko uta umaya ja iskun ganto ukmani siigata mihumaya takauige eksiute Saskatchewan ki siigata mak iskun gan magaya umatte pahaskaan kiano kittaan oma nuuta muinuuts miuehten ekanma ja kai siigata mihekte ja te pahaskaana tunman ekanma koska tsikun ekanma piksko eko eksanma uta te paskane kon baby in kaun pegi webten eko haja moiki noessa ka uitamagojana saimina ja nsim saupe ki uta ki hatosketwista uta ki wasni ki hatosket eko an miito et aja ei pujo janu manta toske onekta upmeihin toa toske antek kaki ja apuja kaki kutsi time ki ektantek so yksi anma ne kutsi tane ko pe koetsema ja principal uta kani ganista ni pe koetsema oma tegispena ja kaki hatoske anuta yksi an mesemak nuitamak nga pikskoata oma taja oke mauntek mahte kispen kaki utninta eksanma moikinoes nuitamago une ekse se kamatsitaan kamatsiks naamage inutaan tego ja negotoa sekkai mitaatsik sko ja niisu saab kai mitaatsik naamua kun tego ekse ne matsitaan uta ekspiutsumma mage kohumaja ekspiutse uta kaks naamagean tönne ja nimi oiten epeks naamagean takaki peupigian muiwa hiuta vai viitti mihuta umaks naama tuukam goma muiwa hiuta kaki vigian ja takaki upigian tön maana ja muisteta poe heki pekiuan uta huma naama tuukam goma usamuhtse muiwa hiuta heki upigian ja ki vigian uta tön maan nimi oiten ja toske anuta ekspiutse ego humego ui patse humego kapunks naamagean ja ewi punks naamagean osa megami ajajan mego atsego ego amane haimi anasko kape atoskean maga nimi oiten hekipe naamagean uta tönä wassak atit mettene ata enutene hiauetsek maka
mstai wanita okasai ka pena wayute e pe wanita ki piks kwaun na uma e ko haya ni mita ten man e kwanma ni musita ni mita taman ntawa simsaka punista muy manaya enita nehiawe chega taman ko chitawak maka muy kaskitawak kasus ko piks ko chek tas ko skia noma ka te kseniu yang giton ka atnu twea kiano ego tunaya utahuge awasa kaksna mawa katamana kuchita wak maka muy kisos kinehiawak ego nuita mawak kitewa han muhtepoko ka kuchita ek moya muy min ka pahpito ek ka egago eskaito ek kigoi eksan me A6 keita me kigoi puka kuchita ka kam kuchita ntauk mana ego aya mi weita mokata nei yawetek atit magati sus quats muy we kuchita we pume ok mana ego anma ega ka pume tek ka kam ka koe kuchita tek nei yawe pisan ma aya kat ekskeita mak aiwak maka uge aya aiwak kai tato pone tsigog high school ngiton egonik aya atoya egonik mita ai mita uguma nei yawe kaksna mok mita ai mita egonik etwe ka wiks na mage tsigute ni ganu sam ekskeita kekwe tansikis kisai mita tsigumaya nei yawe ono mai toa ka masna maho maya tan so ki sigate kaya there's a name for aya uma muy we syllabics ka patita sigma kaya kutakuma English wayuma aya ka masna ige egonma atoya ni tai mita so atitet ko ego ne ka puki tato e ka sna mage o kutahu tuma ki wasni ta tu ka ni tai mita chak masna ige onoma so ego ne paksei mo ne ako ki tato ego ne ka kam sna mage chak mo ki piks ko no sa me ka mistake wanita no utahu tuma moi kia na uhte kitsna usamu taya residential school tata meiten eki usam wawia kiki egonik maskam goya ke piks ko unno ego to mega ka piks ko kitawasim sno ku simno kitapanno so Eksan mettekwe nimiyoiten epiks kwattagok nimiyoiten ewittamatagok tante kiutna mannista umaya kaksna magea eko kisa piks koya eko kakam kapmata kuma ki piks ko no eksis is pakseimu annista kapmata ke piks ko no kagige uteniga eksamaga ai